Fort Portal Honorable Victoria Katamba abinjire manja zona ezahababirwe Lawrence akugiziwe obwarukakanisa obusinguzo bwa Honorable David Muhumuza nkomunyishengero wa Mwenge North bwa nyuma yo kuburwa obujuruzi oburukumara. Honorable David Muhumuza osinjiro rubanja asimira bona abamushagikire kandi yaraganisa okukora hamwe n'abantu bona hatari mukushorora. Abantu bampagire ndibasimwe kumpagira nishaba ngo bisirize atiraza gukora abatarampire karona bane basaba ububwire bwo kunyegitaho bakugeza gukora hamwe gukora kampe imwe bakaza mu kampe y'amazima kandi kampe y'abasizi tubesta cyabyama tubesta no businje tubire turi mu nonga baratwinisiza okutera okutumara byona batuje ngo bagusura muramuzi sente nyinji urutaro rukabo rutaro twarwana konka ruhanga tsingize. Honorable Muhumuza agizere ngo bwa hati amano no kugata ahantasi ya yomaka nuko habe hentunguka omubantu bona icamana munonga tugana mu entasi y'amaka omuntu agirinkamu tuja umwembaza yije akuba ko 10 akwe 5 ko busendesede ebikikayamba. Ishaza rya Mwenge North niryo rikirizeyo kugera entaro nyingi zo kutorana omuricyenjojo kwihira kimwe omuka NRM okukiza kimwe omuka bona akatirwe omukokubanza gasha kwa Daniel Bingana.